Thokozani ngani zamkhulu. Ngithemba ukuthi niyaphila yonke into ikahle kade yagcinana. Umkhulu indaba ezitho akhuluma bafowethu. Inhloso yokwenza le video namhlanje ngiyenzela isimo sokuthi kukho lapho engifisa khona ukuqwashisa abantu noma ukukhulisa abantu kancane nami ngomntwana bami ukuze sikwazi ukuthi ezinye izinto siyiqonde. Bafowethu, amadlozi awasebenzi ngokufana, kuhlale kushiwo Yesu siyavuma, futhi awazenzi izinto ngokufana. Akuwona wonke amadlozi bafowethu azofika kuwakhulume nawe ngolimi oluqondile, especially kubantu abasayiqala le ndlela kamoya. Akuwona wonke amadlozi azofika akhulume nawe akutshele ukuthi yenzani. Kuwumthetho wakho ukuthi uma usaqala izinto kumele wena ubuke nanama-signs futhi ukuthi wenzani. Kukhona le nhlobo ehlala ithi mina ngilinde idlozi lami ukuthi lizongikhombisa umuntu ozongisa emanzini, ngilinde idlozi lami lizongikhombisa umuntu ozongilapha. Uthola idlozi lakhe likahlambuluko. Umbuzo lapho uzothi lizokukhombisa kanjani lo muntu lingahlambuluko, because ungahlambuluko ikwalo kulenza ukuthi lingakhona ukukhuluma nawe lelo dlozi. So kuwumsebenzi wakho ukuthi wena uqala uyifonele wena umuntu ozokwazi ukuthi nincede ngesimo sikamoya, umuntu omthembayo, umuntu obonakalayo futhi uyathembakala. Umfune ngokwakho, ehambe yokuhlambula. Into yokuqala enziwa kumuntu uma ngabe ufuna ukusizwa kuyaye kube ukuhlambula kwedlozi, sigeze idlozi phezu kwakho ukuthi kube yilona eliyikhulumelayo, lapho elizoqala khona liyikhulumele. Ukulapha kumele kufunwe nguwe, usukuma uhambe uyofuna ukulapha, uhambe kubantu abafunayo abazokhona ukulapha, ulapheke, noma beqale bekhandele connection between wena nedlozi lakho. Umuntu-ke uma ngabe umfuna bafowethu, akudingi ukuthi uzukwazi umhlolo uzombhubha kwesinye isikhathi. Imizwa yakho nawe njenganomuntu iyakhuluma, kumele uyiqondisise kahle ukuthi imizwa yami njengoba isho lokhu isho ukuthini. Kuyenzeka uhlangane nami endleleni ungakazi nje mina ngihambela, kodwa uzizwe unethemba ngami, ungalapheka kimi. Lokho kusuke kuyisayini ukuthi ngempela mhlawumbe ngumuntu olungile noma ngumuntu wokulapha, nothi ukuthi ungithande. Ukuthanda kuhlukile, kunemizwa evumayo, imizwa iyavuma. Uma uhlangana nami imizwa yakho ingavuma ukuthi ngilaphe, akusilokho futhi icala lelo. And futhi kwesinye isikhathi akusho konke ukuthi ngiyaganga, hleza angiyena umuntu ozokulapha mina. Ngiyaye ngithi mina akubona bonke abantu esizobalapha, noma akubona bonke abantu nami engizobalapha. Abanye bayolashwa ngabanye abantu esingabaziyo. So wena zifunele wakho umelaphi ozokwazi ukulapha until idlozi lakho lize likwazi ukukhuluma nawe. Uma ngabe usesewumuntu uqala indlela, kumele kube wena oyisukumelayo, uhambe ufuna umuntu omthembayo nomthandayo bese wazi. And enye into engifuna siyiqaphele bafowethu, le asiyekeleni ukulandela udumo. Ngoba umuntu unama-followers awu-500 bese sifuna ukulandela udumo lokuthi uyena umuntu ozokulapha. Cha, akuyena umuntu ozokulapha. And kufana nama-products. Ungabona umuntu epholiseka ngama-products wakhe uthi nawe azomnceda, uthi wena ngeke akuncede. Amadlozi abantu awafani bafowethu. So musukulandela udumo wena ukuthi utshele umuntu akusona udumo okuzolapha. Idlozi kumele livume ukuthi wena ulasho umuntu ozokulapha, osaziyo futhi ukusimo, ukuhlola isimo kahle, uyena umuntu ozokulapha. So wena qondisisa ukuthi wena owakho umelaphi akuyena lowo umngani wakho. Hleze ningahamba nomngani wakho umuntu oyedwa, akusho ukuthi babili nizolapheleka. Kushiyana ngesimo sakho ukuthi ithongo lakho livumela muphi umuntu uthi kulaphe. And kushiyana ngomuntu ukuthi ukulapha kwakho kuhamba kufika kusiphi isigaba. Akulapha ama-followers, akulapha udumo, akulapha ukuthi uyaziwe lo muntu, akulapha ukuthi ovela ku-TV. Kukhona abantu abangaveli ku-TV, abangaveli emakhamereni, but abakwazi ukulapha ngempela. So lento bafowethu ifuna kube into esiyiqondisisayo kakhulu ukuze sizokwazi sizephephe. Because umuntu uhamba efike spend imali kumuntu odumile, ithi masephelile imali ebese efuna ukulashwa ngomuntu ongadumanga, nakhona bese efike futhi ngafuna ukukhanyisa izithunywa zakubo, okuyinto ezoba inkinga igcine ngalapheki bese ithi kusasa belaphe ebandleni. Ezinye izinto kumele siyiqaphele kakhulu ukuze sikwazi ukuthi siphile singabantu bafowethu. Ngiyabonga kakhulu ukuhle komhlobo.